Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Presiden Kyrdoh ka All India Trinamool Congress ka Mamata Banerjee. Kalapan skem ya Nongkitkam jong ke Aitc Meghalaya Union. Kini Nongkitkam kilong Presiden Bak Charles Pengrom MLA ki Vice President kilong Bak James Lengdo bat ki MLA kilong Zenet Sangma Shetlang Pale Marthon M Sangma HM Shangpliang bat Bak George B Lengdo. Ki General Secretary kilong Umanas Das Gupta Mukul Das Joint Secretary Ukomal Marbanyang bat Jayanta Sen. Ka Mamata Banerjee kom ka Presiden Kyrdoh ke Aitc. Kalakit bok Nongkitkam ka Meghalaya Union. Kumban syupen kan mau ka Jingïalam kli ka Trinamool Congress ha Meghalaya, kadai hadian bakhat arngut ki MLA Congress. Kilami no banrung syakani kaseng ban pen kre ya ka election MLA House nem Arhajar Arpulai.